bangcwele abahle enkosini sesiphambi kwaNkulunkulu sesiphambi kwaJehova lo okade kukhulunywa ngaye lapha kulo okade funda lapha yana evesini lika-50 lapho khona ethi noma niphume emazwe lonke aphansi kwezulu lelethe iminikelo yenu ngenjabulo kuJehova emzini wasePhakameni akuyamukela imithandazo yenu uma ngagcine usuku lwesabatha sizele uNkulunkulu kenjalo kaNazaretha amen ngiyacela uNkulunkulu wena kaNazaretha ukuba avume kuba ngabe uye naye abe yini ebese ngipha lokukhuluma yena kuthandayo ukuba nina nikuzwe ngoba nina ningabantwana basezulwini izindlela zenu zakhelwe ukuba nilalele izwi lakhe kuphela amen abaphathi balapha ekhaya umshumayeli baba dinamo ubikile ukuthi uzobe ngekho uyahamba uya ekhaya ukuthi bayifika ekhaya bese yadlula seyolila lindela umkhosi omkhulu ose uzophuma kanjena ngosuku oluzokhulunywa uNkulunkulu azomemeza noma lapha ekhaya ngibona ngamboni lo kade senza umkhosi omkhulu wasezulwini wakhe ngeviki edlule ngithi ngaphambi kokuba ngene enkonzweni kaNkosini kaNazaretha umusa nothando enwenzile ukungenisa umama wethu ezulwini amen Nkosi lona mkhulu kakhulu ngambona ngelinye ilanga nenzela umshumayelo lapha ekhaya umkhosi wokubanga nezulwini ukuba ezulwini kulotshwe ukuthi emhlabeni ube induna ebiphethe abantu basezulwini amen ngicela ukuma kwami bangcwele lapha phambi kwenu kungani ngabuki umfana wangipha kodwa libuka ushembe amen ingoma yemkhonga loNkulunkulu wena kaNazaretha ukuba ngakimi ikhulu namashumi ayisihlanu nantathu omunye umbatha lapha eduze yakhe angivulele khona lapha ehlabelelweni zamaNazaretha iBhayibheli lapha ekhaya amashumi amathathu bese ngafundela amashumi amathathu ehlabelelweni zalapha ekhaya noma eBhayibhelini lalapha ekhaya Ngiyanimema abafowethu Ngiyanimema abafowethu nani bodadewethu Wozani namhlanje nangu umphumuzi Ngiyanimema nani bobaba Phangisani msukume Wozani namhlanje nangu umphumuzi
hiyani mema nani bakhatheleyo imithwalo yezifo. Wozani namhlanje nangu uphumuze. Amen. Ikhulu namashumi nantathu. Nanti lezwi lapho khona abantu behlezi nje bengenaNkulunkulu, behlezi nje kodwa bephila ngokuthanda, benza zonke izinto. Wahamba isikhathi wasefika uNkulunkulu Nazareth ayingcwele. Wathi masefikile uNkulunkulu wasebeyazisho kulabo ayefika kubona lelo langa esabizwa ngonamba 1. Bashadala abafana balibisonto bathi khona number 1, khona number 2, namhlanje sekunumber 5 ayibonge igama loNyasi. Bathi labo bafana bathi namhlanje sekunumber 1. Wathi masefikile wasebeyazisho wathi batabami sekufikile emhlabeni.
wathi manje sekufikile lapha emhlabeni, wathi ngiyabona ukuthi into eyenza ukuba nenze izona yikho uNkulunkulu bengekho phambi kwenu. Wathi ke manje sekufikile. Wase uyahamba wehla waya ezweni nalaphana eMpumalanga. Thema esefikile khona wathi makafiki wasekhuluma nenkosikazi. Nkosikazi okuthiwa uMakhumalo igama lakwakuthiwa uNobelungu. Wathi uMaSondi wathi ngiyeza emhlabeni. Uma sefikile wasehamba bamemeza wathi nathi bathi kukhona umfundisi. Kodwa lo mfundisi lona wathi uhlanyanyana ekhanda, wathi ikhanda lakhe lasisebenzi kahle. Uhambe ekhuluma izindaba zasezulwini. Kodwa khona into eyodwa enhle esithandayo kuye, ukuthi ethandazela umuntu ube sephila ngaso leso sikhathi ayibone ikhabalusi. Lapho khona sechazi yale sibuya ziyele uvuka bantu umhlaba ngizokwenza ngokabe yami kamhlophe ethe mangabe zithi liyama masiyale sibuye ziyele ngoshuba eNazaretha eNazaretha. Hawu bonke abazali bami nawe bonke bakho ukuthi bakushiya kushena nami ngobaba bathi mfana akho mali sokushiya nayo, akho lifathi lesinalo, kodwa ifesi iknikeza lokushaya. Hayi sihlezi kushaya Nazaretha. Sihlezi uNkulunkulu othi noma ngabe usweleni bawavikela yena ebese kuyalunga ngoba lo uNkulunkulu kaNazaretha asikhozi nje ukukholwa kuphela futhi asikhozi nje ngokuthanda kuphela kodwa sikhonza nangethemba. Ngoba ithemba kaNazaretha kulokuhamba kwindaba enkulu, ngoba kuyaye ukuthi noma izinto zinzima kodwa usuyacabanga uthi hayi uzolunga ngoba unethemba.
ngabe umnikazi wesonto ememeza ethi liyaphuma izwi uyaphuma umhlangano kusasa ebese kuba yilona loyo acabanga ethi hey kanti uzofika lapha ngoNkosi na ethi ma esuka lapho ebese liyamthatha ithemba limbeke ngoNkosi athi mayifika ngoNkosi ebese yacabanga ukuthi ewuheka bezofika yini ephalishi ebese ithemba liyamthatha ithemba manazaretha lindaba enkulu kuloku hamba kwesikhalo wathi makabehamba uNkulunkulu ehambe ekhuluma lezi ndaba ehlala phansi eThekwini ehamba ikhulume ngenkosikazi noBelungu uthi wathi hlala ungasothi kuyeza emhlabeni wabonakala kanjani na uzoyizwa indaba wasehamba ekhuluma lezi ndaba ukuthi abantu mangabe bembuka ngathi ulohlanyanyana bathi abantu ababemnakisisa bathi khona into yodwa athi mayenza bese siyithanda kuye ukuthi manje wakuthandazela ube usuphila wasefika ingane wafika inkosazana izobika umakoti wabo ukwayivalela amehlo khuluma unamba 1 Nazareth wathi mangabe sefikile wase ingakaqhamuki lapha eThekwini angaze kusebenza eThekwini lo ngafika Nazareth ngo-96 91 manje uyafika uthi khona ingane yami ezokukhamba lapho izokukhuphuka ngastebhisa beyithatha ihlalise kahle maya khuluma lezi ndaba uthi bangabe sefikile siyamthanda uthi mntanami uthunyweni uthi hayi angithi zwile lengane uthi khona umhlalo lomfundisi olhambe luthandazela abantu olukhuluma indaba kaNkulunkulu kodwa manje kwela kuthandazela ubusuphila bese uthi lengane ngizobika umakoti walapha ekhaya ukuvalela amehla kabomu base bayahamba mabe befika ekhaya uthi muvu makoti odlo lithukalela basekambiza wahlala lana thina sefikile lana wasesekhipha imino yakhe mbili makazathi imino yakhe mbili alo mshalo wami ngekwenze lutho nokungakhomba ngekwenze kodwa wakhe uthi emahlweni Baba yathanda Yesus ubona mntana uthaya konke uyaphinda lemino yakhe empini wena ubona kweyesus ubona uthi ngoni ithuzanyana zabantu waphinda wabeka futhi lemino yakhe empini lemino manazaretha indaba enkulu kushada ngoba umalo kulwe eke wakhomba ngawo khona indaba enzakalayo naloko ngoba ufika ngamafutha akho uthi Nkosi ufika fana lo muntu bese izinto zakho ziyalunga lo muntu okwesithathu ubona mntana kuthi awubona nanguma avulela amekhane kumakoti owayevalela amekhane konke wase yafika ngaleso sikhathi khona lenkosikazi ethulo noBelungu wasihlela phansi wambuka lo muntu wambuka samtijeka isilwane samtijeka lesilwane eMnazaretha ushaya samtijeka samtijeka sambeka nje wambuka shodanya lezo ithi wambuka lonkosikazi unoBelungu wambheka lo muntu uthi wasephendula wathi hawu mntana mhlawumbe sasibona naphi nawo kuphi emesahlangana nawo khona wathi sahla uthi wathi ngasoli wathi uyeza wathi wathi sifikile wathi wathi hayi ngilinde ngizolanda abantwana bami usho noBelungu wathi ngizolanda abantwana bami abantwana bafayela abantwana bane ulitha
unomathalente ubani lo wesithathu omunye uzonkanyiswa amantombazana amathathu nomfana yedwa beza wababhadisa wasehamba nabo uNkulunkulu wahamba nabo ehamba nqamula amaqhuba bathi labantwana laba bangehlala bathi Nkosi sikelele ubaba yasufika nombono wasezulwini uthini lo mbono uthi hayi Nkosi nceku ngibone ekulaleni kwami uqhamuka ilanga lehla phezulu ezulwini lithe mase kufikile emhlabeni lasejika laba besaba yilona ilanga lasebamuntu bahamba ngenyama uthi waqinanga lapho thina baba uthi waqinanga lapho uthi uthe lenkosikazi uma ngabe lelila ngasephenduke umuntu lahamba nomuntu emhlabeni wase ukhamuka inyanga yathi qhamuka lenyanga yehla lenyanga yehla lapha emhlabeni ithe manje sifikile lapha emhlabeni yathi yajika ngabe saba yona inyanga lesiba umuntu uthi lawo number 1 bantu bami ubani ongayichaza lenkulumo ekhulunywa yilombala lonkosikazi uthi hayi bantu bami lapha ngemva kwami kukhona umuntu oyofika lawo bantu akhuluma ngabo uyothi mangabe fika lokuqala uyofika ethi manje sefikile lapha esehlezi lesihlala emhlezi kuso uyobizwa ukuthi ilanga kuhamba isikhathi 1935 inyama yami khathele izolala ethuneni kodwa umoya wami uzovuka ngathi inyama entsha ngoba baphakathi langizelwe nanini ngebakhona uthi wathi mayifika leyo muntu loyo besefika uyofika ebesefika elizwa ngokuthi uyila uyohamba ebese uyabuya wethe lo muntu oyohlalela wakhe uyofika bizwe ngokuthi inyanga izulu makazaretha ngiyacela uma kwami lapha phambi kwenu kungenze ukuba ngikhulume kahle ngoba lapha phakathi kwenu khona abantu uNkulunkulu athela ehlala ezulwini wasefika wabenza abantu bafana nathi kodwa bebona abantu abantu uNkulunkulu uyeka lapho ukuthi bayehla ezulwini afike lapho emhlabeni ebese labo bantu abafika lapho emhlabeni lawo elakathandayo ebese benza babe ngabasezulwini bangabona abantu lapho emhlabeni abenza abantu abasezulwini uthi uhamba nabo lapha ubona ukuthi wena ngathi uhamba nomuntu nje kanti hayi uhamba nendaba enkulu uhamba nabantu abakhulu basezulwini manje ke ngithi uNkulunkulu njengoba ngimi lapha phambi kwenu akakwenze kube kuhle ukuma kwami phambi kwenu kube kuhle nakuye uNkulunkulu uJehova uyaphezulu
Uma sebefikile. Nase befikile. Uthi unangabani? Uyababiza abafana. Uhlala ngapha. Omunye uhlala ngapha bangaka ungaphakathi nendawo. Khuluma ngokuza kaNkulunkulu. Khuluma uNkulunkulu wathi mayifika phakathi kwabantu waseba umuntu ebantwini. Inkosi yena ezulwini inkosi ilanga ngapha ezulu wasiyabuza wathi kambe wena mfana uzalwa ubani yathi inkosi ilanga ngizalwa emhlabeni leza nawe baba wena baba wathi uzalwa uwe wasiyaphendula wasekuba lapho wena mfana uzalwa ubani wasiyabuza wathi hayi ngizalwa uwe lapha emhlabeni baba ngizalwa uwe. Zithi ikhulumi zasezulwini hamba uyemhlabeni baba uyofuzana uyothi manje ususizele siyobe seseka thina lapha emhlabeni. Pentecost ay Pentecost akazanjasizwe onendlela ngezwe ngoba lokukhuluma ukuthola lapha eJipte nakukhesa ships lapha la idla khona ukuthola nalapha nakusandawo lapha lapho ikheli sandawo zakuthola kodwa ngakho nendlela bakheso amen uthi uthi ubaba wakho uyihlo nawe uthi ubaba wakho uthi yabona ke mina nguyihlo wena ndoda wena umoya ingcwele uthi lapha ngicela digest it. Mina nguyihlo wena ndoda wena umoya ingcwele. Nyamuza lokukhuluma. Inkosi amantombazana amabili lapha sendini abelungu bakhamka lapha besa bathi
bebeza bathi hayi sihamba sibuka inkanyezi esuke kwa-Israyeli yandiza njalo yeza lapha eSouth Africa sifika sibuza bathi le nkanyezi ihambe njalo iyayofika entabeni zasematabekile lapha lenanda ilapha lenanda sihambe sicina yona. Bathi uma befika ePhalamende basebabuza bathi sihamba sicina bakhuluma nabo bakhuluma nokuqala nje lokuthi basakho umntana ezasuke enyamaza zeka njalo zajuda zayezweni lasemthandeni kithi kabaphuma bathi sihambe sicela ingilosi uthawo kwathi ababili seyindaba wathi ayimini wathi nje la mhlabeni bathi usula basithi hayi wasekwa lapho bathi sinikezelo beshinyama ezulu sinikezelo lesihambe siyokumkhonza ezweni lakithi kwa-Israyeli sayisuku ingemhlathi nomlengisi yathi yathi mthini mina ngimnike lo yathi niyazi ukuthi lolo sokhaleni lakhe nakina mukho niyazi okululolo okhaleni lakhe nakumina mukho yathi sebefuna yathi bayifika ebuhleni yathi baphethe kuzophela yathi hayi kuphele yathi ngoba senokwasila umlilo wathi ngoba ngibona zokucisha ubalocisha manje ubalocisha akayakho ucishayo ngoba uthi uhambo nomlilo usha kanjena kade lesibuza abangazaletha ngithi abantu basemhlabeni bathule bethini behlezi noNkulunkulu ephakathi kwabo na kodwa bese ngibesephenduleka ngale yala mhla into yakithi noniyakithi madoda umahube emnyama emhlophe nenhliziyo isuka la ethemba lethu eyakaphana wathi asihambe wayithathela zinkole zakithi zalapha ekhaya ngoba sinedwe
wasehamba ney'ngane zakithi lezi baya laphana sathi masiko besibhebheni sayibona iphuma iyoba nomhlangano laphana wotala nomfiki umthethake umuntu awukhulu emhlabeni. Yathi mayiphuma laphana emotweni kaNazaretha yaphumisa imali yakithi yaphuma isimali nencane yaphuma iqombozelane ngedokumane ngesambulela sakhe washona usukoka ndoda awaphuma ndoda umbala wakithi uvevalo naqapaqapa ozophuma manje ozothi baluhamba ngalelo langa namhlazithi kwisishinthi ithi uthi ugcine kandifakelwa umbala isishinthi isifakelwa ithi kandifakelwa umbala isishinthi isifakelwa umbala iyobishintsha lo mbala ithi wenza kunenhlanhla ozubona. Hayi ngoba sekuphenduleka Nazaretha uthando kanti mhlawumbe usuyabona ukuthi uNkulunkulu uhlezi nabo abantu phakathi kwabo. SinoNkulunkulu ngakho thina esikhona asikaveqile. Ngithi wena Nazaretha njengoba ngilapha sengizohlala phansi akube yilona naloyo umuntu azi ukuthi njengoba ngilapha nje ngilinganise ngami ngathi mina akube yilona lo hayi ongela ukuthi bazali bami ukube kuyangani ngabe ngithi sonke basihamba ngoba sohamba nje ngevisa semakhaya sifike sihlale imbuzi madoda sifike sihlale imbuzi sibonge bazali sithi bazali siyabonga ngoba nasishiya uNkulunkulu. Baba abahlelelo umcimbi zayaphezulu ensizini abahlelelo umcimbi nasi sasesona nasi sesibili nasi sesithathu wemame bafethu inkosi ikusisa ngoba lokhu eniyakwenza khona kufanele sibonge thina esikhona kaNazaretha ukuthi sibonge abazali bethu mina abazali bathi mfana sikufika isikhathi sokuthi cha sikubingise kwakho kwafika isikhathi lapho khona ngo-92 96 uma sisuka ebuhleli kade ngiyobhatathiswa lapha emzikathi umfundisi uMgomezulu uyamazi nawo wabhabhathisayo ngathi mangifika kwadlula insuku ezintathu wasefika ubaba umfowabo ubaba wathi ngithunyiwe kuthiwa ngokulanda khona nje babephila khuluma ngokubaluleka kokuba sibe hambe noNkulunkulu silapha emhlabeni ukuthi kufanele siyobonga abazali bethu. Hawu wasehamba nami ubaba omncane umfowabo ubaba sakhuluma endlini njena safika lapha endlini kuthi shaye kumhlophe makubuka kunenkosi yakhona yathi lenkosi yathi hawu wathi ubaba omncane hayi nawo sengifike naye yasisukuma lento leyinkosi inkosi yakanjani yathi manje yathi bana wethu yathi usufikile wathi hayi sibone ukuthi sithathe isiqongo ukuthi asizosibongela thina mathupha kuwe singathumela omunye umuntu ukuthi asihambele kule nkonzo sithi asizibongelele thina mathupha kuwe ukuthi usihambele kule nkonzo usihambele kule uNkulunkulu. Uyabona ke njengoba usekulapha ngicela ukuthi wazi ukuthi sonke lapha sesiphethwe uwe lesi sihlalo ngikhetha ukuthi sofanele uma ngihlale sona wasesasukuma bahlalisa wathi lesi sikolo asifanele sokuba inkosi khuluma ngenkosi yakithi wangena nawe ukhuluma ngeyakini wathi lesi sikolo esifanele wathi kasangifanele ungafakwe yimi sesifanele wathi kasithatha basibeka kimi ekhaya ngasezihlala kuleso sihlalo umthatho endaba umfana wasemkhiyana wathi yabona sonke siphethe kuwe wathi yonke into uyicela ngoNkulunkulu siyothi thina usheba kakhulu hoya uyicela ngegama lakho sheba siyothi kakhulu nawe uyinkosi yakini yokulapha nje yompuqo wele ngamhlophe uhlalele usesihlalo sobukhosi bakini kamagubane bakini uphathele abazali bakho lomkhosi abazali bakho nabami abahlulekile ukuhamba noNkulunkulu bese
lapha emhlabeni ngoba uNkulunkulu ukhona uselapha emhlabeni. Amen. Asilalele ethembele lokushaya. Amen. Ngale ilanga elinsizwa. Linsizwa le yayingahle manazaretha. Uma lensizwa kahle. Lensizwa le noma ngabe imkahle inezinto zonke ongayicabanga. Inenkomo, inembuzi, inemizi, inayo into eziluphala yedwa. Base kuthi yabona izinto zonke ongayicabanga ezinhle. Wasebelusi. Okade imfuyo. Okade zonke izinto zalapha ekhaya. Uma egadile lemfuyo. Lo melusi. Yasikalala iyafika inokho. Elizweni lensizwa. Konje nje ukuphila kanje. Konskhathi. Lapho khona ngizohamba ngishiye zonke izinto zami ezinhle kangaka. Konje ngizohamba. Yasiyacabanga lensizwa. uNkulunkulu nakafayiwe weMnazaretha anokwazi ukuthi enikwenza lapha fanele nazi ukuthi nizenzela nina nenzele omunye umuntu ngoba khona isikhathi lapho khona uzohamba khona wedwa umgodi uzokulingana wena wedwa uzokulingana wena nomlapha uzokulingana wena nemali yakho kodwa uzokulingana wena wedwa uzohamba wedwa. Yasiyacabanga lensizwa yathi hawu kambe ngelinye ilanga ngizohamba. Yasiyacabanga abantu abafundile laba bantu abagqoka ukholona yabona laba khona laba abafundile uthola ufake ingubo eyibelele bangabe bonke ababuka bathi babuka lapha umuntu udokotela bayazi udokotela indaba ezikhuluma thola babuka lapha phezu kwabo bethu wasahamba lo muntu bayolanda lo muntu labo bantu abanjalo wathi ifanana yonke into yami ngizosayina ukuthi bangidlule emhlabeni ayothathwa yilo ozokuzona ngisho manje sasehamba insizwa sahamba insizwa cabangile insizwa ukuthi hamba ngizohamba DJ oyinkosi
sebengwa ngesizotha. Masebekiwe ngesizotha. Zasefika lezi ikhulu engikhuluma ngazo ezifundile. Zathi uMr. Sorenso usithumile wayesayini eziwini. Wayeziwini ukuthi mangabe sehambile emhlabeni izinto zakhe azophathuka. Seyikhuluma loludaba zathi uthe uMr. Sorenso izinto zakhe zonke wena mbuzi, wena mlisi, wena mali, wena yonke into wathi uthathe nakumelusi. Wathi uthathe nakumelusi. Nomuntu unendodana uzele unendodana yakhe yodwa. Wathi izinto zakhe zonke wathi uthathe nakumelusi. Amazi mfana ukuthi kwenzakala nkela noma kwafika ukuphunyelwa umoya ngemuva noma kwafika ukuthi hayi wafika hayi wena wenze njani wathi wena baba kwemazi nezinto zonke aswele lutho kodwa bethi masebe laba abogcina nafa sebekhuluma indaba yakhe uthola ukuthi la abantu njani kuba nomuntu owazalwa uye wathi wena mina ngathi wena wathi shubaya wathi wawe kusuthawa babe bathi kubonana kahle uquleka hayi ngashayela phansi utho ubaboneza emhlabeni sekuthembile ukuthi ngangena emashezini madoda ngangena emnothweni ngangena okwindlala kuzo khona ingane kusakhuluma kuzokwenza into aziyikuthi wathi uthe izinto zonke azothatha umelusi wamuncile njengoba umuntu nje nakuwe umuntu futhi namini wase kuba Mungu wathi uthe kodwa undodana wakhe uMr. Sorenso awothi kulezi zinto ezabelwe umelusi akokhetha ukubodwa kodwa enza isiqiniseko sokuthi lento yodwa azokuyikhetha izomlasta impilo yakhe yonke wena ongakhetha yini wena ongakhetha undodana wami akokwenza isiqiniseko sokuthi ezintweni ezinikeza umelusi akothatha into kodwa kulento azoyithatha ezisiqiniseko ukuthi izomlasta impilo yakhe yonke wathi baba ngiyazi ukuthi impendula walapha ukuba nayo yithi ngisahamba ngiyakushiya sizobuya ngelangeni ukuthi sicela ngidigesta kahle indaba icabanga ukuthi ukhethana kulezi zinto ezabelwe umelusi wena wathi wena uzithabela ekhaya waba umasipala wathi hayi zasehamba lezikhulu zahamba uma sehambile yasisala lezizwa yahamba ngena isondele emadodeni ayezibhala noyise wathi madoda nami baba ukwenza umhlola lapha ekhaya uthekimi konke izinto zonke ifanele unikeze ubaba umelusi lo muntu okade imbuzi leyinkomo lapha ekhaya namashi mina ngangila lutho uthi kodwa ngangiphethe ukuthi ngikhetha lelo ngikhetha kodwa ngisiqiniseko sokuthi ngizophetha into ezolasta impilo yami yonke wathi udwa ngikhetha kodwa ngikhetha omnyoza ngikhetha uthi umshumeli ngikhetha yazi yamnandiyaba ila ehleli yamuthola nami ngathi noma ngashiya ngiyithola uzoyithola la eNazaretha amen uthi umshumeli ngikhetha inkomo wathi madoda ngikhethe ngicela ningitshele ukuthi ngikhethe athi madoda hayi
Uma wakho wena waziwa lapha endaweni ukuthi isikhulu esinenkomo ngakho kathiko. Ayidlula yenziswa yaya kwenye ndawo yathi bayifika lapha ulo efika bona yathawu ubaba umphethisela ku madoda nithaka mphetheni la kumelusi ngoba izinto zonke uyinike somelusi nithaka mphetheni bathi laba hayi ubaba wakho lapha kumeliswe udume ngokuba indoda ebinemizi emihle kanti umusi wadlula waze wayofika wahamba wayesikoleni wayathisha wayemfundisa wathi thisha nginenkinga laphana thisha wami awusize ngaphethe ubaba wami izinto zokwindile somelusi wathi angiphethe lapha kumelusi into ezokunasipilo yami uthi angiphethe uthi thisha wakhe awufani uyazi njengoba ufundiswa yini wena abantu ukuthi wena lapho wena ubuyinjiniya wena hard worker iphosisa ofana lesonto khona akuthiwa engineer khona ekuthiwa hard worker wathayi uyazi wena ukuthi ufundiswa yini phetha wathi uthisha mphethise wathi phetha wathi bekubhalisa ama-exam bekubhalisa ama-test ukuwaphasa abantu waphasa ngo-distinction wathi phetha wathi uyakwazi wena mfana ukuthi uhlakaniphile wawungaphethani wena konje mina ngabaphethani abavuka balele abavuka balele wathi ayiphetha lolu thando lojule Nathi njengoba silapha njalo noma abazali bangishiya kushela into yabashezi ekuzalayo ngomashi manje sihambile kudlula insuku ezimbili ezintathu uthi hayi mfana ngibona kunesimo engathi isikhathi ukudlala umabhida lapha ekhaya hawu sengiyabona kwenze njani useyafika uphuma lapha uthi hayi ukhuluma nomalokazana wakhe umngane wakhe semthethweni wathatha umfana ukuthi ngimshiyefa lokusheba bahlala usheba yonke into makukhona into ayifunayo aho bathatha babise uNkulunkulu ngimshiyekela usheba unazi wezulu wathi uzoyithola yonke into mtshela bahlala usheba sakelo sakelo sendimnika sona nathi njengoba silapha njena asihethe usheba ngokusheba ummelusi melusi usheba imizi ethu tufika ngeshumi lakho uthi Nkosi ucela ungaphela umuzi ebese ubona sekwenzeka umuzi usuyabona uyaphela uhambe ebhethini uthi Nkosi ucela ugana ebese uyahamba uyokhetha nazi iy'ndlozi zalapha ekhaya uthi Ntombi ngokuthi uzokaphela umuzi uma ivuma uzophinde inkomo yisa kubo uzubona usuyagana njalo uma ufuna inkomo ubona usuthola imali seyinkomo seziyatheneka uma ufuna imoto ubusethona uma ufuna abantwana
Uvuko kanti ukopita. Aho kesizamadoda yakhe yathi wathi ngiyobaya lapha uNkulunkulu ngafika lapha uNkulunkulu ngathi inkosi manje ngicela ukuba ungiphe abantwana yathi uqaqeka khona wasephuma uthi uzimande wathi ayingena la uthi uma kodwa lethikela khona uthi unqondo hey umuntu kancane yakhe hey madoda yawa madoda awukuka mzimba salahliziyo wathi uma kodwa lithi wancombo wathi manje na osingeleze nemoto wasethola imoto kunemoto khona nobaba wathi uNkulunkulu wamupha manje ngakho nathi sonke asikhethe umelusi ngoba uzothi uthi mfana wami kade uphethwe yini esikoleni khetha umelusi ngoba mama ukhetha umelusi uzokuba izinto zonke lezi zinto ngezakho njengoba umelusi ephethe inkomo nembuzi nemisi nemali nakho konke uma ngabe wena ukhetha ukuthi umelusi kube ngaphansi kwakhe uzoba nazo zonke lezi zinto zakho ngezakho siyahamba semakhaya asikhetheni wena usunyazi wezulu amen siyahamba semakhaya asikhetheni umelusi ushaya uyazi wezulu amen umphathele uma wakhe ekhaya yena uma wakho nobaba umphathele wena makoti kambe uma mezala wakho umphathele yini umphathele wazofika umjabulise uthi nanti iphilifa engithengelele wena bengithiwe makoti bethu asiguqe lapha uma ngabe ungabazi umwashini usumgeza inyawo umkhwenya mina ngithanda umuntu ogeza inyawo manje ngeza inyawo ngoba ivele kubantu Nkosi yami yonke into azoyithola manje ngithi shonani kuwe uthi baba ngani mathi babakhe lo mtsotsi la mina wami ngicela ukuthi ngani ufuna ukuthenga iphilifa lapha eJambo yothengela umanje ekhaya ebese ufika uthi sakona mama awuyazi khona ukuphathela yona athi ngiphatheleni mntanami athi hayi umphathele nathi iphilifa ebese iyajabula kasuthi uma usufikile ekhaya nengcefe yakho uzungisize uyiprotect lapha yana kodadewenu abahlulwe abanganayo inhlanhla bekuthola umgano lapha kweminye imizi ukhona intombi eyabandeshwa zalela ekhaya yasijika lapha yasiyagula lapha ekhaya mhlawumbe wena uyibreadwinner ekhaya usungana ekhaya ngakho laba bantu sebancane amathuba ukuthi bazokuthanda lo muntu ngoba sefike umuntu ozokuphazamisa ngoba phela imali kade uyinikeza umama ekhaya manje awusezokumnikeza usuzonikeza nangu baby sizoqala inkinga ekhaya sizoqala inkinga lapha ekhaya uthi hawu lo ofike lapha umntana kade ninikeza 500 hawu abasathi nini manje hawu yini inengane inengane afika lapha ekhaya angisayithola manje imali ngoba wafika lengane ebese liyaqala sekukhona ukubukana ngaso lenkosi uyabona lapho sezothanda umakoti ungathandeki kahle bambuke ngaso lenkosi unina uma wakho esehlangene nodadewenu mvikele uma umntana waleli bandla uqeqeshekile kahle uma kusesikhathi sokuthi usaka uma wakho umphethe umbeke lapha
phezulu. Usuthatha isiqomo manje ukuthi sengiyakhala. Mbiza uma wakho. Hlalela phansi. Nodadewenu. Bafowethu. Mhlawumbe wena mama bona abadala kuwe. Bafowethu, ma. Lapha ekhaya sengicabanga ukuthatha umakoti. Niyazwa madoda. Amen. Lapha ekhaya sengicabanga ukuthatha umakoti. Ngakho mama ngabe ukunikeza u500. Akusezukwenzeka njalo. Yes. Ngoba isoka kakhuluma lapha. Khona ungazukukhaja intuthu. Ngizomnika mali kodwa akusezukwenzeka njalo. Ngoba phela usefikile umnikazi wemali. Umnikazi wemali phela. Umnikazi wemali. Nawe sefikile. Uzothi mawufikisa imali. Umtshela imali njengoba ngiyikhipha ngawe. Sengizoyikhipha ngomakoti. Ungavumi kasuthi ukuthi umuzi kayihlo ufele ezandleni zakho. Kuyingozi ukuthi umuzi kayihlo eshile ekhaya. Noma ngabe eshile noma nganabo abazali. Ebese mina umuzi ngivuma kube nenjokozelo lapha ekhaya. Ngoba ningasifanele ekhaya bazobuza kulabo bantu kodwa bazobuza kuwe ngoba wena uyinhloko yale ekhaya. Abesehlala namadoda athi lo mfana angowani nomsindo lapha ekhaya. Mhlawumbe odadewenu usalala wamgetha ngempama umakoti. Hayi, angasiphuma esinabayo. Angasiphuma. Ishaba. Wona engamkhipheni ingoma ezinti. Ngakela yonke into. Ebese ngivuka ukuthi akhasha lodadewethu. Ngikhabishi lapha mina. Ngilala ngadlile ngiqokelele inkomo zokulobola yena. Ebese mina ngakaze ngimshaye. Ngingakaze ngimthethise. Ebese zothethiswa. Udadewethu. Leyo ndaba enziwe. Yathela ukuphala. Klikli. Hawu, yakho amazi umuntu. Waleyo umakomaster. Ndoda ngithabisa ukuthi ngenze njani umakoti lapha ekhaya wami akahlezi kahle. Yini? Yilento engikhuluma ngayo. Unikele ngomlakho kodadewenu. Nikele ngomlakho ongakodwa. Lo muntu akasimuntu. Njengoba esuka lapha nje kuwo akazi umuntu ozola kuphela. Ngakho kufanele uma esefika ekhaya mngone. Yilo phakathi nendawo. Ungavumi agame ngolokhuzayo. Ngoma wakho naye ungavumi ukuthi naye abese egama ngoma wakho lapha ekhaya. Ngoba uma wayengekho ungakho engekho wayengela kubona. Ngakho ungavumi ukuthi yena makoti wakho futhi ungambeki close kakhulu. Close nawe. Umpikephe. Ukuze mase kukhona akwenzayo lapha nikwazi ukulalela. Ngasondela kakhulu umakoti wakho. Ebese thatha abafowenu babeka lenti. Ngoba abafowenu bazothi mama besithi ekhaya bewenze umsebenzi othize. Nikhulume niyakhe lento niqede ebese kuyafika lapha lena kuyabuza ababani bade mthini hayi ubhuti bebethi asenze umsebenzi othize vela ngeke ukuthi manje sihlanganisa imali. Hayi osofa bale bakugila. Bakugila osofa bale lale ngifuna ukuyishintsha lelo ufuna isingugila. Yamhlukanisa. Hlukanisa nabafowenu. Ungavumi nkasuthi. Umuzi kayihlo ufe ezandleni zakho. Siyahamba sakuJulayi, siyakuJanuwari. Umuntu umnikazi wesonto sekhala phansi. Umuntu umnikazi wesonto bonke abantu abangonesitimeleni. Uyazi na ukuthi uzokungena kuliphi coach. Uyazi uzokungena kuliphi coach. Lelo coach ozokungena kulo, ukhona abantu
abalaleli izwi lashebe khona abantu abezile nje kulesi sitimela kukhona onogada abagqoke njengami abazobe bethayiza sothi ungasagila lapha ungasho ukuthi wena awuzile kuwe sekushebe ngoba mawuzenjalo uzokuphambana nokwenza lapha kwakhiwe phashini uzobona sekukhona isiteji lapha umshumane badela izolo ethi uzocela wafika ngesikhathi eside uthi laphana ithe uyazi wathi yakhona isiteji lapha ngifuna mangabe ngigibela phezulu ngikwazi ukuba bonke abantu abathi ababasukuba behambe mina ngingakasho Nkosi nami umnikazi wenkonzo bekade inkonzo usehambile kodwa ngiyacela ukuba nami yangibhale lapha lapho abantwana bakhe abathandayo sayibusise senexwile sayibusise ukuphakama kwemali omalume izolo bengibhekwe izimpunga zabomalume lo ngamakhoba u66 zithi amfana sesiyahamba manje la siyahamba uzofika ekhaya manje lapha sihamba ngithi hayi ngiyahamba ngoba ngikhona ukhaya sesofika ekhaya bengikade izingilo zabomalume izolo bekuyigema lazo umuntu nomuntu mayezalwa njengoba ezalwa abantu ababili namhlanje ubhekwa lezingilo zakubo kusasa ubhekwe leziyana ngoba zamdala kodwa ozalwe kahle Nkosi ayibusise nezwini
Inkosi ayibusise ukuphakama kwebandla. Baba makho ilakho Baba